Tubaye ikaze nanone mu makuru agezweho mu isi y'imyidagaduro. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwa Semuhungu rumugumishaho icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro cy'uko afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Uyu ni umwanzuro w'urukiko wafashwe kuri uyu 26 Gicurasi 2026, aho rwemeje ko ubujurire bwa Semuhungu Eric nta shingiro bufite ndetse n'ingwate yatanze asaba ko yarekurwa atayemerewe. Kuri uyu 26 Gicurasi 2026 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije urubanza mu bujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Semuhungu Eric. N'urubanza rwashizwe mu muhezo bitewe n'uko ibivugwamo birimo ibinyuranyije n'imyitwarire mbonezabupfura no kuburegwa yagorwa no kuburanira mu ruhame. Inyuma y'uko Semuhungu yatawe muri yombi ku itariki 9 Mata 2026, ku wa 4 Gicurasi 2026 urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwanzuye ko akomeza gukurikiranwa afunzwe mu minsi 30 y'agateganyo. Icyakora aza kujurira icyo cyemezo. Ibyaha byabonewe ibimenyetso bifatika bituma Semuhungu Eric azakomeza gukurikiranwa hafunzwe n'icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, n'icyo gusakaza amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina, mu gihe icyo gukangisha gusebanya cyo cyaburiwe ibimenyetso byatuma akomeza gukurikiranwa. Ngayo nguko ni nuko nanzuye ikiganiro, tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza.